U sklopu ovog tutoriala ću prikazati kako se pravi baza podataka u sklopu cPanela na najbrži način. U sekciji gdje se nalaze opcije za rad sa bazama podataka, potrebno je selektovati opciju MySQL Database Wizard. U prvom koraku izrade baze podataka je potrebno napisati naziv željene baze podataka. Tu se koristi kombinacija slova i brojeva koja treba da se razlikuje svakako od naziva web sajta za koji će se baza koristiti. Tokom drugog koraka se ispisuje naziv korisnika te baze podataka, isto kombinacija slova i brojeva, ali također različita od naziva web sajta za koji će se koristiti. Lozinka mora imati određeni broj karaktera i također se koriste opcija slova velikih, malih i brojeva. Dole ispod nje je indikator koji pokazuje kolika je snaga lozinke. U trećem koraku se vrši dodavanje privilegija šta sve korisnik može da radi sa bazom podataka i tu je najbolje selektovati prvu opciju da se korisniku dozvole sve privilegije. Na kraju dobijamo obavještenje da li je postupak dobro prošao i ako je bilo problema, to će biti jasno označeno. Potom se možemo vratiti u osnovni deo cPanela i otići u deo gdje se nalaze baze podataka. Da provjerimo da li je baza jasno kreirana. U toj sekciji cPanela se može obavljati dodatno podešavanje baze podataka ili dodavati se korisnici za bazu podataka koju smo napravili ili čak se ona može i obrisati. Naziv baze podataka, korisničko ime koje smo napisali i lozinku treba sačuvati i zapisati jer će biti potrebni prilikom izrade web sajta da se upišu.